Dobrodošli na okrogli mizi opomočujoče tekstilne skupnosti in njihov družben pomen v živo v stolpu Škrlovec v Kranju. Okrogla miza je prva v vrsti dlje trajajočega programa raziskovanja in razvoja slovenskega področja uporabe tekstilnega ustvarjanja na dobrobiti posameznika in družbe. V partnerstvu ga izvajamo Zavod Karnika iz Kranja in Zavod Ulub iz Ljubljane. Ter nagovarja opolnomočenje nevladnega sektorja, ki s tekstilnim ustvarjanjem kot orodjem pomoči in samopomoči krepi ranljive ženske skupine. Projekt je del strokovnega programa Bienala tekstilnih umetnosti Bien, tekstilna kultura, Bien Textile Culture. Voditeljici pogovora bova Zala Orl in kuratorka programa Jasmina Terček. Pozdravljeni. Jaz bi rada predstavila naše gostje. Moram povedati, da je del gosti v živo tukaj. To so meni ljube osebe z področja tekstila in skupnosti iz Slovenije. Imamo pa tudi goste iz tujine, ki so na žalost samo na posnetkih, vendar upamo, da bomo skozi ta dogodek ustvarili en tak dialog med nami, ki smo v živo in temi naprej posnetimi intervjuja. Tako da bomo malo preskakovali v bistvu iz pogovorov med nami na posamezne zgodbe in pogovore, ki sem jih delila enkrat spomladi sva Zalo snemali te naše tuje goste. Tako da zdaj bi predstavila po vrsti. Na koncu, tukaj je gospa Svetlana Slapšak, potem je Zala Orl, Barbara Brinovec-Pribaković, Tjaša Bovcon, Anka Pintar, Martina Kališek in Hasnija Dugonič. Od tujih gostov sem izbrala Kati Emk, se tako izgovori? Ja, Kati Emk, Savnit Talvar, Lizo Garlak in Rachel Matthews. Tako da jaz bi rada samo na kratko povedala, zakaj sem izbrala te ženske. In sicer tukaj vidite predvsem ženske, ki me navdihujejo čez dan. To so moje prijateljice, soustvarjalke, sogovornice, sodelavke, skratka z njimi delam in se družim. Medtem ko so te ženske, ki boste videli iz tujine, to so ženske, s katerimi se družim po noči. In sicer so ženske, katerih premišljujem, berem članke, berem njihove knjige. In sicer preden grem spat, si nesem knjigo, posteljo pa članek ali pa kakšno besedilo. Tukaj tudi Svetlana Slapšak izpada med te prijateljice, s katerimi sem se danes prvič srečala in obožujem pač njene knjige in to, kar piše. Tako da nekako delim te svoje ženske, ki sem jih danes povabila, med dnevne in nočne ženske. Tako da tukaj bi jaz potem kar zaključila. Zala, kako smo zdaj? Ja, zdaj smo s predstavitvami naših gosti v živo. Mislim, da je zdaj na vrsti Svetlana. In sicer, zato, ker smo se začeli pogovarjati o tekstilnih skupnostih, smo dosti hitro ugotovili, da pravzaprav ne znamo točno razmejiti besede tekstilna skupina pa tekstilna skupnost. In potem smo kar poprosili Svetlano, če lahko naredi en tak krajši uvod o tem, da razloži pojem skupnosti. Tako da... Z veseljem namreč govorimo o največji skupnosti, ki je kdajkoli obstajala v zgodovini človeštva. Enostavno, ne? Govorimo o ženskah, ki šivajo, pletejo in pripravljajo obleke. In to počnejo od bronzene dobe do danes nekako. Ampak seveda je glavni trenutek, ki je ženske precej razbudil in jih pač pripeljal do upora. To je bila industrijska revolucija konec 18. začetek 19. stoletja, kot so to delo pripravljanja oblek za vse, pač prepustili industriji, fabrikam in v glavnem moškim delavcem. Zakaj pravzaprav gre? Zamislite si, da koliko skupaj, kakšnih 20.000 let, morda nekaj manj, 15.000 let, so ženske pripravljale vse, kar je bilo obleka za vse na tem planetu. Torej, seveda so tudi kulture, so tudi nekakšni mehurčki, kjer so moški pač prevzeli nekaj od tega in pravzaprav prvi delavski upor v sodobni Evropi so naredili moški,
tekstilni delavci čompi v Firencah, kar so bili zelo malo plačani za svoje težko delo. Težko delo je to, da so pripravljali volno za tkanje, kar je seveda ogromno del. Ne? In so se prli in je bila prava državljanska vojna v Firencah in so potem pa dobili nekaj več plač in nekaj malo boljših pogojev v tej industriji. Ampak v glavnem so to delale ženske doma. Torej, cela antika, antični Egipt, antična Perzija, antični Grki, antični Rim, srednjeveška Evropa, Amerika, Indija, vse ostalo, povsod so ženske pripravljale obleko za vse. In seveda v mnogih trenutkih in okoliščinah so tudi otroci delali na tem. Torej, to je populacija, ki nam je dajala toploto in pokrivala naša telesa toliko časa. Torej, govorimo o neki skupnosti, ki je res čisto enostavno ogromna. Niti ena druga, bi rekli, razredna skupina ni bila tako velika in tako pravzaprav močna. Čeprav ta moč pa seveda ni zelo pogosto prišla do politike, oziroma nikoli, ampak je prišla morda do hišne ekonomije in do določene pozicije v družbi. Jaz imam samo en primer, ki je izjemno zanimiv, kar se nanaša tudi na naše področje in je tekstil potoval prav čez Slovenijo. Gre za grško vas, ki še danes obstaja z vsemi svojimi spomeniki iz 18. stoletja, na izhodu iz klisure Tembi, ki se nahaja v centralni Grčiji, torej če potujete z avtomobilom ali vlakom, boste sigurno šli skozi Tembe. In pa tam je pač ta vas, kjer so imeli skrivnostni recept za rdečo barvo za volno. In ta je bila tako dobra in tako izdržljiva in tako močna, da jo je avstrijsko cesarstvo v 18. stoletju to sukno, ta tekstil, ki prihaja iz vasi, ki se imenuje Ambelakija, se pravi vinogradi, to je ime vasi, da je celotna avstrijska vojska imela hlače, ki so bile narejene iz tkanine, ki so pripravili v eni majhni vasi v Grčiji. In seveda so bile karavane, ki so prenašali iz vasi Ambelakija do Dunaja. Tako da to je pomenilo ogromen progres za samo vas. In v vasi so naredili banke, hranilnice, gledališče, šolo za deklice posebej. In to še danes vidite v teh neverjetno bogatih hišah, ki so obstale od 18. stoletja. Torej, blagostanje, blaginja, vse, kar je bilo potrebno. In seveda nekateri pa bolj ambiciozni trgovci z volno, z rdečo tkanino, so tudi na Dunaju naredili svoje banke in svoje omrežje, biznis omrežje. En od teh se je imenoval Mavros, kar v grščini pomeni črn, in seveda banka je na Dunaju bila Švarc. Tako da imate to neverjetno mešanico različnih, tudi etničnih skupin, ker seveda na Balkanu od 15. stoletja pa naprej, ko se je interes Evrope od kolonij zunaj na drugih kontinentih pač skoncentriral na veliko bolj poceni varianto, da pač prek Turčije dobijo vse, kar so želeli, in je ogromno trgovanja šlo čez Turčijo. Od tega trenutka, od recimo konca 15. stoletja, imamo situacijo, v kateri na Balkanu vso trgovino, vso mobilnost pri trgovanju vodijo Albanci. Če si hotel potovati na Balkan, do Istanbula ali pa nazaj, si pač unajmil nekaj, kar bi imenovali albanska potovalna agencija, ki je organizirala karavan, obrambo, zaščito, kjer so bili vojaki in spremavci, ki so bili pripravljeni umreti za tebe. Tako da, kar se tega tiče, je res ves promet. In ko sem, recimo v Makedoniji, sem vprašala, kako se to dogaja, in mi je nek taksist povedal, da je še njegova družina, se pravi samo ena generacija med svetovnimi vojnami, da je pač njegova družina
tudi pač ujela v najem oziroma plačala albanski agenciji in potem so v Italijo prenašali svoje dobrine in tako naprej. Torej, govorimo na eni strani o sodelovanju na Balkanu in z centralno Evropo in seveda, zamislite si, vse te karavane so šle skozi Ljubljano, kako drugače, ne? Vse nekatere so uporabljale tudi Donav, ampak to je bilo veliko dražje. Tako da so enostavno šle skozi Balkan, lepo in skozi Ljubljano, ki je seveda križišče, vzhod, zahod, sever, jug in potem pa naprej na Dunaj. Torej, govorimo o neki situaciji, ki je res popolnoma izjemna. In potem vsa ta blaginja, vsa ta dobra situacija se kar naenkrat izgine. Kar je medtem v Angliji, v centralni Angliji so začeli proizvajati industrijske tkanine. Konec svobode, konec blaginje. In so ženske, ki so prve dobile informacijo v Ambelakja, te, ki so res proizvajale volno, ki so res tkale volno, so naredile upor. In prepovedale, da se v Ambelakja prinašajo kakšnikoli stroji, ki bi pomagali, da se hitreje, bolj tehnološko in tako naprej dela to sukno, rdeče sukno, ne, za avstrijsko vojsko. In je bil resen problem, moški v Ambelakju so morali, razen tega, da so bili v krizi zaradi tega dogodka v Angliji, ne, kar je seveda avstrijsko cesarstvo tako šlo na bolj poceni tkanine, ne, brez milosti in na morda slabšo barvo, ampak in ni tako glamurozna rdeča bila, kot je bila iz Ambelakja, ampak je bilo bolj poceni. In v tej situaciji so se ženske uprle in je ta notranja vojna med moškimi in ženskami v Ambelakja vzela kakšnih 5 let, dokler se niso dogovorili, da bodo one nadaljevale brez strojev, da ne bodo dovolile industrializacijo in da bodo delale naprej in da bodo iskali nove trge. In našli so nekaj novih trgov, tako da so preživeli. Vas je pač nadaljevala nekako svoje življenje, ampak tistega kontakta z zunanjim svetom ni bilo več, so pač prodajali v turškem cesarstvu predvsem. Torej, vam govorimo o tem, da je to pravzaprav prvi upor zoper industrializacijo v Evropi. Tekstilna industrija. Ne? In ženske so zahtevale, da ostanejo pri svojih pravilih, pri svoji proizvodnji, pri svoji hitrosti, pri svoji kvaliteti. To je vse uračunano, to ni samo. In zakaj bi pa, seveda se postavlja eno vprašanje, zakaj bi ženske, če je industrija tekstila pomenila osvobajanje, manj dela, zakaj bi se bunile, zakaj bi se uprle? In edini možni odgovor je tisto, kar vemo, naknadno, seveda, kar so znanstveniki potem delali na tem, da je pravzaprav izdelava volne in tkanine pomenila ogromno ekonomsko neodvisnost žensk, lokalno. Torej, niso se dale mednarodnim kapitalom, z drugimi besedami. In druga takšna ogromna revolucija, ki je že spet, takrat pa res vsi kontinenti so pač doživeli novo revolucijo, se je zgodila sredi 19. stoletja, ko je kar nekaj različnih izumiteljev naredilo šivalni stroj. Neverjetno pomemben instrument emancipacije žensk. Zakaj? Zaradi tega, ker je ženska, ki je seveda doma delala obleke za vse, si zamislite recimo žensko obleko iz romana v Vrtincu, ki zahteva kakšnih 50 metrov blaga, pa to se šiti ročno, wow. Recimo vzamemo najbolj enostaven primer. Srajca, za izdelavo srajce brez stroja je potrebno 14 ur. Za izdelavo srajce s strojem, šivalnim strojem, je potrebna 1 ura. Toliko vemo. Še danes enako. In pa ta šivalni stroj je pomenil na eni strani novo eksploatacijo žensk, kar potem je seveda tudi možnost, da bi delale v tekstilni industriji, pač nekako odsekana in so sedeli doma in so šile. Ne? In na drugi strani pa še ena možnost se je odprla za ženske, in to je, da že spet zaslužijo doma. Že spet področje emancipacije. To je zanimivo, kako so ženske v najbolj negotovih, najbolj neprijetnih okoliščinah patriarkata zmeraj našle pot, da zase naredijo novi prostor emancipacije, novo nišo. Dajo jim malo, one pa to razširijo. Dajo jim še malo, one pa še razširijo. Torej, to je ta
ženska politika, ki je tako očitna, ko govorimo o tekstilu, seveda pletenje je enako, ampak za šivalni stroj je vezana res politična zgodovina, kar je šivalni stroj imel svojo ogromno vlogo v emancipaciji koloniziranih držav, predvsej v Indiji. Se spomnite, da je glavno orožje Mahatme Gandhija bil šivalni stroj. In seveda tkalni stroj predtem, ampak šivalni stroj povsoten. Tako tudi danes v Indiji greste v katerokoli vas in je tam nekdo, ki bo vas odmeril in naredil obleko v 1 uri. Tako da lahko zamenjate obleke vsak dan 3-krat, ko je monsunsko obdobje. Svetlana, predlagam, da se iz zgodovine absolutno. usmerimo še malce v sedanji svet, pa da vidimo, kako so emancipirane današnje skupnosti, ki rokujejo s šivalnimi stroji in drugimi orodji. Tako da jaz zdaj podajam besedo v bistvu kar naprej, Zala, od tebe, Barbari, ki se še ni predstavila. Jaz sem jo povabila zato, ker je Barbara v bistvu zelo veliko raziskuje in razmišlja in ustvarja znotraj svoje v bistvu družine. In se mi zdi zaradi tega zelo zanimivo, ker je družina tudi neke vrste skupnost, v katero Barbara vstopa za svojim ročnim delom. Tako da, prosim. Ja, poleg tega, da ustvarjam Tako, jaz sem svojo družino vprašala, kaj za njih pomeni to, da sem jaz rokodelka, da pletem, šivam, da ustvarjam znotraj družine. In moram priznati, da moji otroci se niso preveč dobro odzvali in tudi moja hči je rekla, ja, fino je, ker dobim neke oblačila od tebe. Tako da sem jaz sama ugotovila, da prenašam to, mogoče to konzervativnost ali pa to emancipacijo, da obstajajo ročna dela, da obstajajo neke stvari, nekaj, kar ženske lahko naredimo iz nič, a ne, da se da narediti stvari iz nič, da je tukaj zadaj tudi neka skrb za okolje, nek upor tudi proti tej hitri modi, neka umirjenost, ki prihaja iz tega, da jaz tam sedim na kavču in pletam. Hkrati je to pač doma v mojem okolju tudi mi omogoča neko povezanost z družino tudi na ta način, da jaz, ko pletem, imam lahko nek svoj prostor, neke svoje meje postavljam in hkrati sem na voljo družini, lahko komuniciram z njimi na ta način. Skratka, en kup dobrih strani, bi pa prebrala še, kaj je moj mož, sem pa njega vprašala, kaj pa za njega pomeni, ker meni se zdi pomembno to, kaj jaz sploh prinašam s tem delom v mojo družino. Bom zdaj prebrala, kaj je on napisal. To, da ti štrikaš zame, pomeni, da poskrbiš zame, da mi je toplo, dobesedno in preneseno, da tako na fizični kot čustveni način poskrbiš zame. Je kot objem. S tem v mislih tudi nosim tvoje pletenine. V družini in domu je prisotnost volne zame toplina in mehkoba, volna me pogreje in poboža. Pomeni pa tudi kaos, ker štrikanje leži povsod, vleče nase prah, predstavlja igračo za mačka. Skratka, to je nekako, kaj prinaša ta del v družino. Mene pa sicer kot psihologinjo pa zanima tudi to, tudi ta opolnomočujoči del nekega članstva v neki skupnosti, ki je v našem primeru tekstilna skupnost, in kaj posameznik sprejme v tej skupnosti in potem odnaša v svoja ta individualna okolja. Tako kot pač kar pa jaz prinašam v svojo družino in kaj vsi, ki so udeleženi v teh skupnostih, o katerih mi danes govorimo, prinašajo kamorkoli pridejo. Ne samo kot v nekem formalnem cilju, ki ga ima skupnost, ampak res vsi te posamezniki v svojih lokalnih okoljih. Mene ta stvar zanima. Okay, hvala. Tako da jaz kar podajam besedo naprej Tjaši, ki ima tudi svojo zgodbo, čisto posebno in se navezuje na tekstilne skupnosti. Ja.
Ja, jaz sem Tjaša in sodelujem v eni skupini, ki se imenuje Kolektiv Olub, katerega del je tudi Jasmina Ferček, pa Katja Burger-Kovič, ki trenutno danes ni z nami. Mi smo bile povabljene znotraj Bienala, da pripravimo izkustvene delavnice tekom teh 2 mesecev. In s Katjo smo pripravili tudi eno tak sklop delavnic, ki se imenuje Oglaševanje tekstilnih skupnosti. In smo se podali na 3 lokacije, mesta, kjer se Bienale dogaja. In sicer smo izvedli delavnico v Kranju, v Škofji Loki in na Jesenicah. Ideja je bila ta, da pravzaprav preverimo, kakšne so tukaj skupnosti, kakšne so potrebe po tekstilnem ročnem delu, kako to ročno delo povezuje ženske med sabo. To je bila ena stvar, ki nas je zanimala. Druga stvar je bila pa ta, da pravzaprav skozi en tak izkustveni proces, ki je bil v vseh 3 lokacijah enak, smo popeljale pač udeleženke in vse, ki so bile pač, tudi Anka je bila z nami, in Nina je tukaj, pa imamo še Fatimo, pa Hasno je tudi tukaj. No, kar nekaj naših skupnih, ki smo danes tukaj prisotne, smo sodelovali na teh srečanjih in je bilo pomembno to, da pravzaprav skozi zelo preprosto tekstilno tehniko pletenja v krogu raziskujemo pravzaprav neko temo. In naša tema je bila ta, da kako pravzaprav v neki skupnosti kot posameznik ohraniš zvestobo sebi, svoji naravi in hkrati si povezan s to skupnostjo. In pravzaprav ta prostor pletenja je bil tako izveden, da je bil v tišini, kjer je bilo pač pravzaprav možno potem razmišljati na to temo, si zapisovati. In tako je nastala ena tako zelo taka lepa raziskovalna serija takih tekstilnih kosov, ki sestavljajo tako tekstilno skupnostno sliko, ki jo boste lahko pogledali v zgornjem delu stolpa Škrlovec. In nastale so tudi ene take misli, razmišljanja, ki smo jih tudi nekako prevzele in povzele in bi rade še delale na to temo naprej, ker so se odkrile tako res na simbolični ravni, ima tudi taki življenjski, izkustveni, da so pomembna taka srečanja tekstilna, mogoče na drugačen način, to se pravi v tišini. Navadno so tekstilni krogi zelo klepetavi in žuboreči in polni vsega. To, kar smo delali v tišini, je prineslo nekaj novega. In to raziskovati naprej, tako mene osebno tako zelo zanima. Ja. Hvala. Kar izvoli Anka. Jaz sem pa Anka in prihajam iz pletilske skupnosti Breja Preja. Brejo Prejo skupaj z Nino Arnuš, tam je v mraku, vodiva že 9. leto. Deluje v okviru zavoda 3 v Škofji Loki. In trenutno nas je okrog 30 aktivnih pletilij v naši skupnosti. Smo taka zelo raznolika skupina, medgeneracijska in vedno bolj tudi medkulturna. Zadnjih 5 let namreč združujemo tekstilno ustvarjanje, predvsem pletenje in kvačkanje, tudi z aktivnostmi za priseljenke. Torej kombiniramo učenje slovenščine z tekstilnim ustvarjanjem v skupnosti. Jasminka mi je pri pripravah na ta pogovor me je malo spodbudila, da razmišljam o tem, kakšna je moč skupnosti oziroma kakšna bi bila povezava skupnosti in opolnomočenja. In to najlažje povem ravno na primeru vključevanja priseljenk. Tudi jaz sem, tako kot Barbara, malo vprašala naše udeleženke, kaj jim naša skupnost pomeni, in se me je zelo dotaknilo, kar je rekla Stefani. Stefani se je v Škofjo Loko preselila, poročila se je s fantom iz Škofje Loke in prišla v Slovenijo iz Wisconsina. In je povedala, da pred priključitvijo Breji Prej oziroma zavodu 3, da se je počutila zelo kot outsiderka. Da ni nikomur, nobeni skupini pripadala, da je bila edina v družini, ki ni imela vezi kot mož v službi, hčerka v vrtcu.
in da je z priključitvijo ravno Braille Prej doživela to, da se je nekje prepoznala, da se je nekje počutila vključeno. Zelo se me je dotaknilo tudi to, ko je povedala, da je našla prostor, kjer se lahko izrazi osebno, politično, družbeno kritično in duhovno. In vso to moč dobivamo ravno iz skupnosti, tudi iz ustvarjalnih pletilskih skupnosti, kot je Braille Preja. Ja, to bi bilo to. Hvala. Moje ime je Martina. Predstavljam na današnji pogovorni na tem večeru dve skupini, in sicer prva skupina je Kva Kvačkaš, ki je nastala kakšnih 8 let nazaj na osnovi prijateljskih vezi, sorodstvenih, glavni akterki sva z mojo sestro Darjo, ki je danes tukaj z nami. Priključile so se nama prijateljice iz obeh vej, da tako rečem, in na začetku smo pač ustvarjale zase, se učile novih vzorcev, se dopolnjevale in ustvarile eno tako eno skupino, ki je delovala pravzaprav bolj navznoter kot navzven. Velika sprememba se je zgodila, ko se je skupina tudi, mislim, mi smo samo neformalna skupina, nismo društvo, ampak ko smo začeli delovati navzven. To se pa je zgodilo leta 2015 s prihodom beguncev in takrat se nam je zdelo, da bi morale se na to situacijo odzvati, kakorkoli. Nismo imele možnosti, da bi šle pomagati fizično, ne vem, na mejo, kot prostovoljke, ker smo vse zaposlene. In takrat smo se odločili, da naredimo eno veliko odejo za neznanega prejemnika, begunca, begunsko družino. In smo s tem, ko smo jo delale, s temi vključevanji različnih kvadratov, različnih materialov in barv, razmišljale o prihodu teh ljudi, kaj sploh, zakaj so tukaj. Torej, ta naša prva odeja res je zajela zelo veliko naših misli in tudi čustev. Kmalu zatem smo se priključile povabilu prijateljic Braille Preja, za kar smo jim še danes hvaležne, in smo kot prostovoljke sva s sestro delali v azilnem domu v Ljubljani. Tam smo imeli tedenske delavnice z begunkami in lahko rečem, da so se te delavnice zelo dobro prijele in se je videlo, da tem ženskam ta srečanja zelo veliko pomenijo. Ker smo se na ženske tudi navezale, so se vzpostavile prijateljske vezi. Mi smo se tudi bogatile s temi srečanji, ker smo se srečevale z rokodelstvom žensk iz različnih držav. Različna znanja v vezenju, pletenju in tudi kvačkanju so prinašale in nam je bilo to zelo dragoceno, obenem pa tudi za nas zelo izpolnjujoče kot prostovoljke. To, kar je prej bilo vprašanje, kaj prinaša to osebno, ko greš domov, prinaša kljub stresnim situacijam, ki so tam, in vsem težavam, s katerimi se soočiš, eno osebno pomiritev, eno zadovoljstvo. Tudi to pomiritev v zvezi s tem, da si nekako v sebi prepričan, da si nekaj dobrega naredil. Vsako uro, ko si pač bil enkrat na teden tam. Jaz bi zdaj mogoče malo pohitela naprej. Ta Kva Kvačkaš skupina še vedno obstaja, ampak iz nje je pa izšla skupina No Border Craft, ki je pa veliko bolj aktivistično opredeljena. Nastala je z sicer ne zelo prijetnim in ljubim dogodkom, ampak se stvari pravilno odvijajo. Namreč zaradi prisotnosti
na protestu pred azilnim domom, ko se je zgodila deportacija sirske družine, so se nama s sestro vrata azilnega doma zaprla. In potem sva, ker je bila to za naju zelo težko razumljiva in težka situacija, sva iskali nove poti, kako to svoje delo nadaljevati. Povabili so naju aktivistke in aktivisti so naju povabili k sodelovanju v socialni center Rog, kjer sva to delo nadaljevali. Tam se je pač na drugačen način so se ta srečanja odvijala, ampak bilo je bolj sproščeno in lahko rečem tudi bolj prijetno. Tam smo z ženskami in otroki imeli rokodelske delavnice, kuhali, se igrali z otroki, pripravljali bazarje in tudi tukaj je bil učinek tega dela podoben, opolnjujoč. Spet je pač to presekala evikcija tovarne Rog, kjer so se vse te dejavnosti v tovarni Rog ustavile v trenutku. In spet je bilo treba pač nadaljevati nekje drugje. Nekaj časa sva s sestro hodili v azilni dom v Logatec, potem so se nama tudi tam zaprla vrata, potem sva pa začeli sodelovati s Slovensko filantropijo, najprej v Logatcu, zdaj pa skupina deluje v Ljubljani. Tako, to bi jaz imela ene te kronologije tega delovanja. Hvala. Okay. Tako da zdaj pa vabim Hasno, tudi z njeno zgodbo o razkritih rokah. Ja, jaz sem pa Hasna Dugonič, prihajam iz Jesenic, iz skupine Razkrite roke. Naša skupina predstavlja priseljenke, to so predvsem priseljenke, ki so že dolga leta v Sloveniji in so tudi asimilirane tukaj. Vse so pač mamice, babice, otroci so že po svoje. Začeli smo se pa družiti tako, da je bilo najprej humanitarno društvo UP, v katerem smo sodelovali pri humanitarnih projektih, pomagali smo na različnih področjih. Potem smo pa počasi je bil nastal en delček skupine z ročnimi deli. Tu na tej točki so pa k nam prišle naše deklice iz društva UOP, ki so nam prinesle veliko veselja, znanja. Čakaj malo, ni bilo tako. Ti si prišli, da se sploh niste poznali, ko smo me prišli. Ja, začeli smo se družiti. Kako je bilo? Jaz sem vam spomenila, da smo Ljubke vas povabili, tam ste se prvič srečali, potem pa seveda po par letih tudi zapustili in ste zaživeli samostojno. Ni bilo tako? Ja, to bom povedala. Zdaj se začela tako, da ste vi prišli, mi smo se pa tudi začeli šele spoznavati. Mi med seboj, čeprav Jesenice niso tako majhno mesto, ampak mi se nismo vse med seboj poznali. To se spomnim. In smo se pač začeli, imeli smo čas, voljo, ljubiteljsko smo rade kvačkale, pletli, nekatere nismo znali nič, jaz nisem znala nič, ne plesti, ne kvačkati nič, ker sem mislila, da to ne rabim. Potem mi je pa to ratalo nekaj danes ta prvo zjutraj pri kavi že gledam, kaj bom kvačkala. Zmeraj več je bilo žensk, ki so se priključevale, veste pa prišle in ste nas svojimi potem z temi. Imeli ste načrt, imeli ste znanje, imeli ste vse, mi smo bile čisto brez vsega. Bile smo preskrbljene z materialom, nismo skrbele, kaj bomo delali, ker ste nam vse prinesli ve. Mi smo bile lepo ovčice, smo prišle, smo delale, kar nam je bilo naročeno, učile ste nas različne tehnike, krasne tehnike, veliko novega smo spoznavali smo različne materiale, ni da ni, kaj ni bilo vse noter zraven. Potem pa so prišli projekti taki, da smo začeli prav na vrh delati, da ste imeli blazine, pa projekti pač. To
To nam je bilo veliko veselje, da smo se lahko s tem ubadali in da smo se družili, no, tako bi rekla. Kaj drugega bomo povedali? Boš reči, mene je v bistvu bolj zanimalo, kaj se je zgodilo, ko smo mi šli. Ja, to imam tudi. To imaš pa. To imam za drugo točko. To sem mislila. Zdaj ima samo predstavitev. Ok, prav. Ja. To se pravi, zdaj smo, prvi krog smo zaključili. Ja. Okay, zdaj pa gremo malce v en drug prostor in čas, kot je Jasmina omenila, sva pogovore z mednarodnimi gostjami današnje okrogle mize posneli že v maju 2023. Gre za 4 res izjemne ženske pač iz tujine, ki delujejo na področju socialnega podjetništva in tekstilnega aktivizma. Prva je Lisa Garlock, je licencirana in certificirana likovna terapevtka in umetnica, ki se ukvarja predvsem s tekstilom. Leta 2022 se je upokojila kot redna profesorica likovne terapije in od takrat poglablja svojo umetniško prakso, je avtorica in skrbnica baze zgodb na tekstilu. Gre za tradicionalno tehniko šivanja zgodb na tekstil, ki jo poznajo mnoge kulture, njihov namen pa je spregovoriti skozi podobe o travmatičnih dogodkih vojnega, političnega ali spolnega nasilja. Preko zgodb na tekstilu so na primer ženske, ki so izgubile otroke v času Pinochetove vlade, v Čilu spregovorile o grozotah tega režima. Zanimalo nas je, kako je prišlo do tega, da je Lisa začela urejati zbirko tekstilnih zgodb iz celega sveta, torej Storycloth Database. I've been involved with story cloths. Well, the first time I ever saw a story cloth was many, many years ago when I worked in a Latin American art gallery. And then a lot of years passed and I, ended up coming back to them. I was a textile major in undergraduate and have been using textiles in art therapy now for quite a few years. And I started the Storycloth database because I wanted to have a place where there were collections of story cloths from all over, historical ones and contemporary ones. And I wanted it to be a place where people could come and see what is out there, or at least start to see, and make connections. And directly contact people who are on the Storycloth database. There are people there who love to give talks. There within the Storycloth database are other databases. So it's like a meta space to really go deep into looking at storycloths or narrative textiles, if you want to call them that. And so many cultures around the world have that. It's just a very tactile way to tell stories. And in the therapeutic realm, it's a way to tell a story that maybe can't be told verbally because it's just not time, or it's too intense. And using the cloth to tell the stories can kind of help with the kind of titrating the trauma that might be in the story, or just help tell the story in a much slower pace. One of the things I would like to do in order to build the Storycloth even more is to have some actual stories of the cloths there on the database, so you could hear it like a podcast, actually, to hear the stories, because you can look at them and they're fascinating to look at. Some of them are just, there's such a wide range from very rudimentary imagery to incredibly detailed, basically like a painting. So, and everything in between. Okay. Zdaj pa vabim Anko, ki je skupaj z Nino, pravzaprav je razstava še vedno, ne? Ja, letošnja razstava še zmeraj. Ja, tako da Anka in Nina so začeli delati na zgodbah na tekstilu, ne, da bi v bistvu poznali Liso, ne, in njen arhiv.
Zdaj, kolikor sem slišala, ste se že malo povezali, a ne? Povezali. Tako da te povabim, da poveš na kratko, v bistvu, kako ste pa ve, kaj se vam dogajalo, no, v skupnosti, ko ste začeli raziskovati zgodbe na tekstilu. Ja, mi smo do pomena tega, da delimo zgodbe, prišli predvsem iz izkušnje, da smo dojeli, da v bistvu migracije oziroma selitev je vedno tudi travmatična izkušnja. In zdi se nam zelo pomemben, da v skupnosti nekako ustvarjamo varen prostor, kjer lahko ženske spregovorijo o tem novem jeziku, pa da tudi lahko povejo svojo zgodbo in se začnejo nekako na novo graditi. Zdaj za sabo imamo že 2 leti ustvarjanja pisanja zgodb in ustvarjanja tekstilnih zgodb, 2 taka zelo različna procesa. In sicer lansko leto smo predstavili izvezene zgodbe, 2 sem prinesla s sabo, da si boste lažje predstavljali. Ženske smo povabili, da najprej zgodbo napišejo, in sicer pri pisanju zgodb smo si veliko pomagali z takimi pogovornimi karticami, veliko smo brali, iskali navdih v drugih tekstih in v izkušnjah drugih ljudi. In potem so nastale zelo različne zgodbe. Ene so bile zelo zabavne, drobne, druge pa globje. In recimo to je zgodba Danijele, ki je prišla v Slovenijo iz Bosne. In njena zgodba je bila o tem, kako je, oni so se preselili tik pred začetkom šolskega leta in je šla na sestanek staršev 3. razreda. In so bili starši povabljeni, da se starši otrok 3. A usedajo na rumene stole, starši 3. B pa na modre stole. In njej, ki še ni poznala v bistvu nobenega izraza v slovenščini, jo je zelo zbegalo, kaj je zdaj ta rumena, ki ni rumena, ker tam ni bilo nobenega rdečkastega stola. In kaj je stol, ki ni miza. In je taka zabavna zgodba o teh izzivih, kako je, ko prideš v skupnost, ki ne govori tvojega jezika. Potem sem prinesla še zgodbo oziroma sliko Elene. Elena pa prihaja iz Ukrajine in je napisala zgodbo o njenem najljubšem sosedu, in njen najljubši sosed je, oziroma soseda je mačka Mimi. Tudi to smo potem ugotovili, da v bistvu ta mačka Mimi je kar od vseh in vsi kar mislijo, ima par imen, zato ker si jo par ljudi lasti, ampak vsi se počutijo doma, marsikdo se počuti domače ob tej mački Mimi, ki očitno živi nekje na Grajskem griču. Srečujemo se tudi ko sem poslušala Liso, sem pomislila, da tudi mi se večkrat srečamo s tem, da ženske na tekstil prenesejo kakšno zgodbo, kakšno res bolečo izkušnjo in raven v tem projektu, v izvezenih zgodbah, je Aki, ki prihaja iz Mehike, izvezla sliko svoje babice, od katere se ni poslovila, ker je umrla v času covida in je bil v bistvu tak proces, njen tudi nekako proces žalovanja. Letošnji projekt se pa imenuje Zgodboprejke in ta razstava je na ogled v Loškem muzeju do konca poletja. In ta proces je bil malo drugačen. Tukaj smo zelo natančno videli, kaj delamo. Tehnično smo z njeno kar domislili stvar. Letos smo se pa podali bolj v eksperimentiranje. Zamislili smo si, da se učimo druga od druge, da vsaka ženska pripravi kakšno učno uro v kakšni tekstilni tehniki, ki jo ona obvlada. Da, ne vem, en mesec smo pisali zgodbe, potem smo si vzeli en mesec, da se tekstilnih tehnik ena od druge učimo. Ampak ker je bil ta proces toliko v bistvu neusmerjen, prepuščen pač eni spontanosti, smo se soočili kar s tako frustracijo in sva z njeno klicali Tjašo na pomoč, kaj one naredijo, če se jim zgodi kakšen tak zatik v procesu. In ja, zdi se nam zelo pomembno, da smo tudi mi med sabo povezane in da se podpiramo, da pač ena drugi smo najboljše supervizorke, ker gremo skozi zelo podobne izkušnje. Lahko vprašam, mogoče se mi ne vidimo tako dobro,
o tej tehniki, kako je bilo narejeno? Tukaj smo najprej tiskali, vsaka ženska si je izbrala eno fotografijo, ki je naredila ona ali pa je iz družinskega arhiva. Potem smo jo pa z enim gelom za prenos fotografij prenesli na tekstil in potem smo vezli te detajle naknadno. Ja. Hvala, Anka, hvala za vprašanje. Mi pa se vračamo k Lisi. Spoznali bomo še eno skupnost, ki se je ustvarila okoli projekta Common Threads Project. Gre za neprofitno organizacijo, ki deluje na različnih koncih sveta, v Kongu, v Nepalu, tudi v Bosni in pomaga ženskam, ki so doživele vojno in spolno nasilje. Lisa pomaga pri usposabljanju lokalnih facilitatorjev za uporabo terapevtskega pristopa, ki vključuje izdelavo zgodb na tekstilu, poleg psihoedukacije in telesnih vaj. Common Threads project is basically a curriculum or a treatment for trauma, specifically for women who have experienced sexual assault, sexual violence and conflict, domestic violence. And it's designed for women who are at a place where they may be stuck emotionally, but ready for something to get them moving forward. So what we do is we train the trainers, we train the therapists in an integrative model of therapy that includes story cloths and gradually allows the participants to tell whatever story they want in cloth, in community. It's usually a group, usually of women, and through that community of getting to know each other, of having a safe place, of support, safety, and storytelling. Because what happens when women get together and start feeling safe and feeling supported is that they do start telling stories, and the stories resonate with each other because they've had similar experiences. Stitching, the sewing, is a very healing aspect of the group. And when you're sitting around sewing together and you're sharing threads, or you're sharing fabric, or you're talking about your children or your family or your grandmother or whatever comes up in the conversation, that is all part of the group. And gradually that support and that the art making and the connections that are made within the group helps people feel better. They feel more confident. They know they're not alone. It keeps them from being isolated. Now they're together in a group. They know that they have allies and supporters in their own journey, and likewise they are supporting other people in theirs. So that gives them more confidence. So in Common Threads, we talk about going from a victim to survivor to agent of change. And oftentimes these groups will continue past the program. They will continue to meet, continue to sew, continue to do different things together. And then through exhibiting within the community, or sometimes some of the women in the group may even become facilitators of a group themselves. So it's designed to be a very sustainable, grassroots kind of process that can just keep going and going. In Common Threads project, Nepal is probably just a stellar example of how that has really happened, where they are their own independent organization now. Svetlana, zdaj bom povabila vas, in sicer mene je v tej zgodbi v bistvu najbolj pritegnilo to, kako pripoveduje, da so se ženske v bistvu skozi ta proces šivanja
premaknile iz vloge žrtve, a ne, v nekoga, ki je preživel, in potem celo naprej v vlogo aktivistke, ki pomaga drugim, da se pozdravijo, drugim povedati, kaj se dogaja v nekem delu sveta, ozaveščati krivice in tako dalje. Ne. Kakšen izredni korak v bistvu in moč, v katero prispejo te ženske potem, se to gre za proces enega leta, 2 leti, a ne, traja tak proces te terapevtske tehnike. Tako da ne vem, a je še kaj za dodati, ste že načela prej to temo? Jaz bi rada nekaj povedala o lastnih izkušnjah v tem polju. To sem se navadila, ko potujem in se hočem pogovarjati z ženskami, posebej na Balkanu, posebej v Grčiji, kjer sem največ potovala, vzamem en vez. In potem pa moški sedijo v taverni in se pogovarjajo o politiki, ženske pa kar se pojavijo. Ena za drugim, potem se začne pogovor. Čist na drugem nivoju, o drugačnih temah. Torej je to znak za druge ženske, da smo pač skupina in da se lahko mi pogovarjamo, mi skupaj se pogovarjamo, torej o neki temi. Drugo, ena usoda ene vezenine, ki sem jo naredila v 80-ih letih, to je bila tista, če se spomnite, ta platna, ki so jih obešali nad štedilnikom, ki so imela tudi tekste. In jaz sem si naredila svojega, na katerim je bila podoba ženske glave, moške glave, ribe in kolesa. In tekst je bil: ženska rabi moža, koliko riba rabi kolo. To je ena stara iz 60-ih let še feministična ameriška parola in jaz sem nekako naredila in to sem darovala svoji prijateljici, ki je sredi 80-ih prodala svoj avto, da bi naša ženska skupina izdala književno in filozofsko delo neke filozofinje, ki je enostavno drugi niso hoteli objaviti. In potem smo res izdali njena skupna dela in jaz sem kot darilo dala to svoji prijateljici. In potem kakšnih 30 let pozneje, moja študentka podiplomka, doktorantka, je nekje na Bolšaku, na Bolšjem trgu, nekje v Beogradu, našla to vezenino, ki jo je nekdo prodajal. In je potem to kupila, namreč ta moja prijateljica je umrla pred vojno in očitno so razvlekli vse, kar je bilo v njeni hiši, in potem je to končalo 30 let pozneje na nekem Bolšjaku in potem je pač moja študentka to kupila, naredila poln krog. No, to so pač anekdote, ampak sodelovala sem v enem projektu na Nizozemskem 97. leta v Amsterdamu, kjer sem pač, to je bil projekt, ki se je nanašal na migrante. Torej na različne skupine beguncev, ki živijo na Nizozemskem, veste, da je to odprta država in da jih je ogromno. In je cel en del Amsterdama, ki se imenuje Indische Buurt, oziroma indijska vas, po starem, so v glavnem migranti v svojih skupinah, ki so seveda zelo ločene, malo komunikacije. In jaz sem spala pri bosanski družini, mati in hčerka, oče je umrl v vojni, in sem pač šla naokrog od ene skupine etnične do druge, da vidim, kako živijo, kako to izgleda in tako naprej. Tudi s policijo sem po noči krožila po mestu in gledala, kako lovijo kriminalce. Zelo zanimivo je bilo. Ampak prišla sem do neke etnične skupine, ki je bila res skrita in zaklenjena. To so Maročanke. In ko sem prišla Maročankam, to je bil zelo dolg diplomatski proces, da sploh pridem. In potem je zelo protokolarno, v veliki stavbi, velikem holu so bile ženske, pa predstavnica, pa prevajalka. Sicer jaz govorim francoščino, one vse odlično govorijo francoščino, vse so šolene v francoščini, ampak je prevajalka morala prevajati iz moje francoščine v njihovo francoščino. Čeprav so vse razumeli, kar sem jaz povedala. No, torej, ceremonialno ne da se hujše. In sem iz te skupine morala najti performerke, ki bi rade javno v kulturnem domu v Amsterdamu, centralnem, zelo slavni instituciji Debari, da bi tam nekaj izvedle. To je bil moj cilj. In kako v tej skupini najti žensko, ki hoče karkoli povedati sama. In potem je to trajalo in sem prišla do ključa.
dva ključa sta. Eno je pravljica in drugo je oče. Torej, ko začnemo povedati pravljice, potem pa pride druga točka, identifikacija, in to je zgodba o očetu, ki je seveda zelo pogosto pravljica o očetu, ampak če smo skozi te dve faze, potem pa gre. Konec, da skrajšam zgodbo, konec je bil ta, da sem imela mlado performerko, Maročanko, ki je sama izbrala skupaj z mano objekt, ki najbolj simbolizira emancipacijo maroških žensk. In kateri je bil ta objekt? Ne? Namreč maročanske ženske praktično ne gredo iz hiše, nikoli. Samo jih dopuščajo in pa, da gredo na kurs šivilstva. Torej, objekt poželenja, objekt emancipacije je bil šivalni stroj. In je ona svojo zgodbo povedala skupaj z glasbenim spremstvom enega šivalnega stroja, zelo starega, ki smo ga nekako uspeli pripeljati do tega, da je puščal zvoke. In to je bila neverjetna zmaga, sama, brez maske, brez feređe, popolnoma odkrito govori o svoji usodi, o emancipaciji žensk skupaj s šivalnim strojem v duetu. Nepozabna scena. In pa potem je seveda je moja, če hočete, religijska povezana z šivalnim strojem postala še bolj močna, tako da še danes imam kult šivalnih strojev in jih res imam rada, ampak to je ta primer, kako se najde končno tisto, veste, tista zelo, zelo ozka, mehna točka, v kateri se res dobimo skupaj. Ne? In to je za ženske, po mojih izkušnjah, zmeraj vez, pletenje, šivanje, to so ti šivalni stroji, to so te točke, v katerih res takoj najdete skupaj. In popolnoma razumem kolektivizacijo, če hočete, ki je tukaj odlično prikazana in ki tukaj kaže, kako je možno najti pot skozi to zelo, zelo ozko točko, pa najdeš pot do najhujšega, kar se je ženski zgodilo v življenju, če sploh preživelo. Tako da, ja. Hvala, Svetlana. Zdaj pa se selimo v Veliko Britanijo, odkoder prihaja doktorica Katie Emk, ki je ustanoviteljica in direktorica dobrodelne in socialne blagovne znamke Fine Cell Work, ki usposablja in plačuje zapornike za izdelavo ročno izvezenih izdelkov, ki se na trgu prodajajo kot vrhunski proizvodi. Fine Cell Work is a charity that works with hundreds of prisoners using volunteers to teach the prisoners to do professional paid stitching, embroidery and quilting in their cells. And we sell the work for them all over the world and to private customers, and they do commissions. And we teach these prisoners to sew from scratch. Most of them have never picked up a needle before in their lives. So the process is that trained volunteers who are trained and supported by Fine Cell Work, who are skilled needlewomen, go into prison in small groups. So there might be 3 volunteers, and they go in and they will teach a group of about 15 prisoners. And in a group, there will be prisoners at all different levels, some who are just learning and some who have already learned different levels of skill. But it starts small with something. They start with, say, a pincushion or a sampler, something they can send to their family. And it's a manageable process, and gradually they accumulate more skill and they do more challenging pieces of work, and they learn a wider and wider range of stitches. And the structure we have in our classes is that the experienced prisoners are encouraged to teach newcomers. So it's this sharing of skills, and it's this caring for other people. It's an each one teach one system. So you then gain added pride and self-worth through being able to communicate to others the skills you have learned. So that also adds to the sense of connection and well-being. So the other aspect of the program is it's very much word of mouth, because it actually, because prisoners can earn money from the work and they can save money and send it to their families or save for release, because they feel better and they have something to do, and it really increases their sense of self-worth and well-being, they chat to each other about it and they get each other on board. So we've had innumerable instances of someone sewing in their cell and then their cellmate starting. So suddenly it's, you know, a cell becomes a little sewing bee. And so with the money, they can use it for their families, they can save, they can use it for themselves. The essence of it is choice, empowerment, and autonomy. And this is money that they've worked very hard for. And the actual creative process
involved in working for the money is something that gives them deep self-worth. Every customer that they do a commission for or a piece for is asked to write a thank you letter to the stitcher. So many of them have these huge collections of thank you letters. And a number of prisoners have said to me, this is the first time I've been thanked for anything. So many of them have come from backgrounds where they haven't achieved, they haven't been appreciated, and they think they're worthless. And suddenly they're involved in this process that shows them very clearly their own self-worth. People like their work, they pay good money for it, they thank them for it, and this work is of the highest possible quality and is sold in top shops. And, you know, we've had loads and loads of press coverage about it, which again is fed back to the prisoners. Svetlana, da vas še malo povabim. Kaj pa zdaj z moškimi? Tukaj gre za v bistvu projekt, kjer so večinoma vključeni moški. Delajo tudi zapornice, ampak tukaj so moški. Kaj bomo z njimi zdaj v tem svetu tekstila in tekstilnih skupnosti? Ja, vse. Prave razlike sploh ni. Prvič je ogromno moških, ki nimajo občutka sramu, ki so pač emancipirani od patriarhata, od pritiska patriarhata notranjega. In drugič je ogromno tih primerov, veste, ko so prav moški bili ne samo izjemno pomembni v tekstilni industriji in individualnem ročnem delu, ampak so bili tudi toliko napredni, da so pomenili ne samo za tekstil, ampak tudi za druge zadeve. Bom omenila, veste, 18. stoletje je zelo, zelo pomembno. V 18. stoletju, oziroma od 16. do 18. je bilo obdobje svilenih žab za moške, ki so jih pletli izključno moški. Ženskam je bilo prepovedano, kar se dobi ogromen denar v tej industriji, pa je ženskam bilo prepovedano, da se s tem ukvarjajo. To ni najboljši primer, ampak neki drugi primeri so odlični. Recimo gospod Jacquard, ki ga poznamo po tehniki pletenja, je pravzaprav izmislil sistem, po katerem danes funkcionirajo kompjuterski čipi. To je ta princip. Torej, ko so delali kompjuterske čipe, so se spomnili gospoda Jacquarda in njegovega sistema umetanja kartonskih vzorcev, ki se medsebojno povezuje. In to je pravzaprav zgodovina čipa kompjuterskega. In tu bih nekaj povedala, kar je zelo pomembno, kar bi moralo dati poguma ženskam. Namreč, odkot pa izhaja beseda tekst? Izhaja iz tehnike preje, oziroma tehnike pletenja, oziroma tehnike tkanja. Tekstum v latinščini pomeni sakta, oziroma ta instrument, okvir, v katerem delamo, izdelujemo tkanino. Iz tekstuma nastane tekst. Tekst je pač tehnika, v katerih pač črke v vrste daješ in potem pa dobiš na koncu tekst, oziroma besednjak, oziroma nekaj, kar so besede. Torej, vse, ki šivate, vezete ali pletete ali kvačkate, nikoli ne pozabiti. Izprobajte se v poeziji. Ali v romanu, ali v receptih. Kar tekst in tkanje sta povezani, to je ista beseda, to je ista tehnika. In seveda vse to je pač osnova kompjuterizacije. Če ne bi bilo tekstilnih tehnologij, ročnega dela, Jacquarda, pa potem še enega Francoza, ki je izmislil, kako se v tiskarnah umeščajo črke na popolnoma nov način. Vse te tehnike so pripeljale do kompjuterja. Kompjuter je pravzaprav zelo, zelo tehnološko progresiven način pletenja. Ne pozabite tega, torej pišite, prosim. Hvala, odlično. Savnet Talvar bomo sedaj spoznali. Gre za profesorico in predstojnico oddelka za likovno terapijo na Umetniškem inštitutu v Chicagu. Je avtorica knjige Art Therapy for Social Justice, Radical Intersection in veliko objavlja v strokovnih revijah. Je ustanoviteljica oblikovalskega studija ustvarjalno opolnomočenih žensk, torej Creatively Empowered Women, rokodelske organizacije za Bosanke in južnoazijske ženske v Chicagu. Begunkam in priseljenkam različnih etničnih ozadij ta studio zagotavlja prijazen prostor za šivanje, pletenje, kvačkanje in likovne delavnice, s katerimi krepijo spretnosti in gojijo občutek za skupnost. V prostoru nudijo medsebojno podporo ter ena drugi posredujejo svoje znanje, da bi kot skupnost našle upanje, dobile pomoč in omogočile zdravljenje.
Udeleženke imajo priložnost, da uporabijo svoje umetniške talente in si tudi zagotovijo dodaten zaslužek. Savnet smo vprašali o pomenu in moči denarja, ki so ga vključene ženske prislužile z izdelavo lastnih izdelkov. Money is always a challenge, right? I mean, I think for a lot of our seniors, because they were one, refugees, two, they were also, all of them experienced PTSD because of the violence and the genocide that they had experienced. So initially when they came, none of them worked. They came at an age where, sort of just navigating the system was hard, but they ended up on something that we call here in the United States, it's Social Security. It's a very small amount of money, and you can get space in rent control housing. So for these women, their lives really were very constricted in what they could afford in their lives. So what we did really was kind of under the table because, it wasn't money that they were making as a living, but it was supplemental money, really. So the question of money is always interesting because, when you sell their products, so the idea came out of like our own conversations when they started to make and they started to come every week. And, it wasn't like a group where people came and only made in the group and then went home. So the women would actually take the materials home. And when they took those materials home, they came back on a weekly basis with just like the knitting and the crocheting just became part of their everyday life. They knitted and crocheted while they were watching TV, while they were, like every aspect of their life just got sort of imbued with the knitting and crocheting. So I'll tell you the story of this one woman who was a South Asian woman, and she had never worked in her life. And she was kind of shy about money. So when she'd made a couple of things, we sold her things, I came back and I gave her the money. And she would speak to me in Urdu. And so as I gave her the money, at first she said, no, I don't, this is okay, you keep it. I said, no, this is your money. We sold your products. And so she took the money. And then a few days later, she came back. After a couple of times she had gotten money, she came back and she said, she's speaking to me in Urdu and she says, I just want you to know, I have money to go grocery shopping. It's not that I don't. But this money is so sweet, that I will not just spend it on anything. She said, I have to really think. And she said, I use it to buy my grandchildren things. I use it to buy special things for people. So you could just see the relationship and the kind of power people experience when they are able to have something that is actually from their own labor. Hasna, zakaj vi porabite denar, ki pride v vašo skupnost skozi ročno delo, ki jih prodate? Kot sem že prej pričela povedati, dokler ste bili z nami, je bilo vse brezskrbno. Potem smo v nekem momentu ostale čisto same, prestrašene, nismo vedeli, kaj narediti, kako naprej, nismo imeli sploh poti. Potem pa smo pričele malo razmišljati, pogovori, druženja ob kavici, ob naših balkanskih baklavah in hurmicah in temu, in smo vse sorte. Pa smo počasi pričele najprej s humanitarnimi projekti, da smo delali odejice, smo pletle za dom upokojencev, pletle smo nogavičke za bolnice in pa različne, te rokavčke pa to, da smo ponujali. S tem smo se majčkeno vrgli nazaj v javnost. Ampak od tega nismo imeli nič, razen da so ljudje hodili k nam, nosili so volno, prejico, da so nam pomagali pri tem pletenju. In smo mi počasi majčkeno začele s svojimi izdelki. Pletle smo vse sorte, malo po naročilu, ker je bila zelo velika izložba, velik prostor imamo na Jesenicah, zdaj ga nimamo več, no, smo ga imeli. In so ljudje hodili noter gledati, kaj imamo, pa so naročili, nekdo je naročil trakec, pa kapco, pa rokavičke, pa to. Počasi je denar začel pritekati. Pa je spet šlo malo za prejice, malo za to, malo za gun, malo je postajalo. In kaj bomo? Pa gremo na prvi izlet. Pa smo šli malo na izlet, malo po Sloveniji, malo okrog. Pa naslednjič smo spet malo nabrali, smo dali same zraven, smo šli v toplice, pa
pa smo bili 3 dni v toplicah, vse blažene, srečne, da smo imeli nekaj svojega. Čeprav smo vse upokojene, vse imamo sredstva za preživetje, vse imamo, kot je tudi gospa povedala, ne. Ampak to je bil nek naš denar, nekaj našega, ne. Nekaj, da smo lahko pokazali, da smo mi tudi nekaj naredili za to, da smo to pridobili. Tako da to se zdaj zmeri bolj odvija. Bile smo tudi v Turčiji s tem denarjem, nismo sicer to prodali, ampak malo smo si dodali, a ne. Ja, pa na različne konce, no, hodimo tudi po razstavah, ni da nikaj ne naredimo, a ne, z tega. Ja. Martina, bi še ti malo primaknila svojo sliko oziroma svojo izkušnjo z denarjem? Ja, z bazarji smo začeli v skupini No Border Craft v socialnem centru Rog. In ta skupnost se je različno, so se ženske udeleževale, ne udeleževale, različna znanja so imele, različne tudi možnosti za to, da so lahko sodelovali pri kvačkanju in naredile kaj tudi doma, ne. Ampak zdelo se nam je dobro, da se vzpostavi tudi ena solidarnostna shema, ki se jo držimo še zdaj, ko imamo bazarje na filantropiji, da se pač ta skupina, ki je povezana kakorkoli, ženske, ki pridejo, ene naredijo več, druge ne, ene imajo otroke in ne morejo toliko doprinesti, ampak so rade z nami. Na različne načine ženske sodelujejo in doprinesejo k temu, kar se potem na bazarju proda. Nekatere samo pomagajo nositi stvari, postavljati stvari. In v bistvu se je vzpostavila kar ena taka solidarnostna, da je izkupiček od vseh izdelkov, od vseh žensk, ki kakorkoli sodelujejo. Včasih se malo že proporcionalno razdeli, o tem se posvetujemo aktivistke in vodja dnevnega centra na filantropiji. Tudi to upoštevamo, katera ženska je v določeni situaciji, ki morda rabi trenutno več denarja. Tudi jaz bi rekla, da je ta dohodek jim veliko pomeni, ker prihajajo, tako kot je rekla gospa v posnetku, uporablja je izraz sladek denar. Iz različnih okolij prihajajo, večinoma so to patriarhalna okolja, kjer ženska nima niti možnosti zaslužka, niti nima verjetno tudi pravice imeti svoja sredstva. Zdaj, kako potem one s tem upravljajo, je naprej njihova stvar, ampak ena starejša gospa mi je rekla, s tem denarjem bom pa kupila nekaj za vnuke, enako kot na posnetku. Toliko bi jaz gledala v zvezi s tem. Hvala. Sedaj pa Rachel Matthews, tekstilna umetnica, avtorica, predavateljica in vodja skupine East London Textile Arts, je avtorica knjige Mindfulness in Knitting, kmalu pa bo izšla tudi njena nova knjiga Rug School o skupnosti, ki izdeluje preproge iz zavrženih oblačil in drugih tekstilnih izdelkov. V svoji umetniški praksi se ukvarja z izzivanjem kapitalističnih predsodkov o rokodelstvu ter iskanjem duhovnih poti in okoljske harmonije s pomočjo odpadnih materialov. Za svojo galerijo Prick Your Finger, ki jo je ustanovila in vodila od let 2007 in 2016, je prejela nagrado Women to Watch, ki jo podeljuje Muzej ženske umetnosti v Washingtonu v Združenih državah Amerike, prejela pa je tudi nagrado Sherwood za tekstil. Zanimalo nas je, kako je prišlo do ustanovitve skupnosti Kitke iz Krp. I accidentally switched my practice to rag, or maybe it wasn't an accident, maybe I've been thinking of it all of my life, I'm not sure which. But I'd learned all this stuff from knitting communities, but I wasn't using it anymore, which was a good thing. I probably needed a break for a while. But then during lockdown, everybody cleared out their cupboards during lockdown. And most of us who know how to make things would keep that to use for patchwork or whatever it was. But a lot of garments got put out on the street. And then the refuse collectors were locked down and weren't collecting it, and neither were the charity shops. So there was a year when the streets were just full of clothes. But, I knew it was a lockdown issue, but
it was an indicator of what was happening in the whole world. I knew about fast fashion and it creating, it's the second worst contributor to climate change. So I knew about the huge global rag pile that was piling up, but then it was right outside my door. So also it was a very cold winter that winter. So I really wanted just to chop up all this material and just make us a nice rug for the front room. But then as I started to chop and reevaluate the materials, I started to think that there could be a whole new career in there for me, but also just a way of bringing together a community that were asking me about what I was doing. Chopping up rag is very messy. It's dusty. Some of the fibres, there's a lot of synthetic fibres in rag. It's probably not too safe to inhale. And we know that it's sort of in the water supply and all the rest of it. But when I was ripping up the natural stuff, the cottons, I'd go and do it in the park just to save the dust in my house. And people would just come up to me and say, "What are you doing?" And when I start to explain, this has been on my doorstep for 3 weeks, I'm chopping it up and here is my loom and I'm going to make a doormat. People were kind of excited and people started to ask me, and some of the other mums in the park wanted to join in. And social distancing, it's fine because you know you've got a loom in between you, which is about 1 metre wide. So I learned pretty quickly that was back to the original thing of crafters in your community. Even if it's just on the doorstep, all you need to do is present it and the people will come. I quickly, within a few weeks, actually realised I could make an online studio as well, where I could invite textile makers that really understood weaving and to get together and just think through the rag thing. Because a bit like knitting as well, it's a really indigenous craft. So, and I'm sure in Slovenia you probably got ancient rag working techniques that we probably don't have in Britain, or we call them different things. Or so to have a studio of people who were all researching their own heritage with these repurposing of materials, it was very fast before all the ideas just came, and I almost had a syllabus of what I could do with that. And then I started a rag school in a community centre once lockdown had finished, and this is where the work began again. Okay, Tjaša, kako je bilo pa za lupovo preprogo? Tja so tudi prihajale ženske in spraševali, kaj delamo, kaj delate, in se hotele pridružiti. Ja, to je bilo leta 2012. In sicer, mogoče če se vrnem malo nazaj, razkrite roke, ne? 2011 smo začeli intenzivno delati in tam so bili izdelki, tako vsaka izdelovala svoj izdelek, ne? In nekako smo že poskušali nekako povezovati, v dvojicah nekaj narediti in tako. Potem pa 2012 se nam je pojavila ena priložnost, da v Ljubljani, v Kresiji, imamo razstavo in sicer smo se tako zamislili, no pa poskusimo tukaj narediti nekaj skupnostnega, ne? Torej, da je en izdelek, kjer sodeluje več ljudi. Ampak seveda, kakšen material in v tistem času, ne, seveda tudi odpada material, ne, ko govori Rašel, je tako, pač moraš sam izrezovati, to je že neko tako ročno delo, ki vzame veliko časa, ne. In takrat smo nekako prišli do tega, da v industriji, kjer pač pletejo, tudi tukaj v Škofji Loki, ne, so pletli te pletiva in so stranski krajniki, ki jih režejo stran. In smo prišli do trgovk, ampak prav do podjetja v industrijo, in smo se tam ogledali in to je bilo polno enih takih bal, polnih barv, vse je bilo zmeštrano, to je bilo že samo pogled na to, je bil čudovit, no, tako. To so rekli, to je odpadek, to je brez veze, ne, tako vam damo čist poceni, tako smo dobile kile in kile tega materiala, seveda danes je drugače, ne, tako. Danes je že ena taka klopka zelo dragocena, ne, takrat smo imeli bale tega materiala.
In potem smo pač sortirali te bale po barvah in jih postavili v galerijo. In to je pravzaprav bil nek odpaden material in povabilo je bilo to, da pač povabimo z neko zelo preprosto tehniko, ki je učljiva zelo hitro, in sicer kvačkanje na prste, brez orodja, brez predhodnega znanja, lahko kvačkajo otroci, mislim, medgeneracijsko, tako res, do starostnikov, vse vmes. In tako smo pač jih povabili ljudi in vabili dnevno, da so prihajali k nam, mi smo se razvrstili, da smo vedno bila ena od nas v galeriji in smo kvačkali to prek progov, prihajali so ljudje. In to se je kvačkalo v spirali, to pomeni, da ves čas smo tako tudi pripravili, da je lahko tudi po 10 ljudi skupaj delalo in so se pogovarjali in klepetali in tako. Ampak zanimivo za ta čas, ne vem, če se vi spomnite, leta 2012 je bilo množična, demonstracije so bile po celi Sloveniji. Začele so v Mariboru in v Ljubljani ravno novembra 2012 proti seveda takratni vladi. In se spomnim, kako nas je bilo kar nekaj, smo kvačkali to preprogo, v miru smo se pogovarjali. Kresija je pa tako, ima na eno stran okno čez celo galerijo, ne? In pogled na, prihajaš iz Tromostovja, polno policajev, nemiri zunaj, prepiri in tako. Mi smo v tišini, kvačkali, se pogovarjali in tako za trenutek, pravzaprav, kako smo takrat, za tisti čas, ki je bil tako nemir od zunaj na ulicah, mi smo pa notri ustvarili eno tako kulturo miru, povezovanja, vključevanja, pogovorov in se mi zdelo tako, kako res tekstil lahko na en tak miroljuben način pokaže drugačne poti, kako se pač ljudje lahko srečamo na en tak bolj povezovalen način. In tako je meni zelo dragocena ta preproga, je še zdaj potem potovala tudi naokrog po Sloveniji, na Hrvaško pa v Italijo in smo se pač, je preproga tako mnogih ljudi in mnogih povezav in ja, kaže na to pač povezano, zato se tudi imenuje preproga, projekt se imenuje Povezave. Mi pa se vračamo k Savnet, ki spregovori sedaj o pomenu etike v skupnostnih praksah, predvsem, ko so vključene ranljive skupine. It's wonderful to see how many people are engaged in this. And I also see that, our current generation of young women, feminists, and actually people across the gender spectrum who are taking up knitting, crocheting, and all of that. So I think there's a real power there right now that is being harnessed. And yet at the same time, there is that I want to caution people, right? Like when somebody asks me how did I learn how to do, or where my interest for craft comes in, of course I say, oh, my mom taught me everything. And then I also say, I come from a country where crafts are really like so important. And yet I have to also remember the kind of labor done by a craftsperson versus the labor done by somebody like me, who has the ability to actually have access to the best materials, and if I don't use them, no big deal, right? So I think there's a certain level of privilege I have to contend with that, the craft industry is also becoming a increasingly capitalist venture. So it's important to remember that part, that, we can come to this work from a very well-meaning viewpoint. We think we want to make intervention. We think we're bringing these materials and they can really help people. And I really want to sort of disturb the well-meaningness, because at the end of the day, things may not add up in somebody else's life. Like what might give me meaning may not necessarily give another person meaning. So I also want to think about what is culturally specific for people. And that example really comes out of, even my own project that I went to work with South Asians, and they didn't show up. And within that same group of people were also the Bosnians, but their interest was not in embroidery. Their interest was really in knitting and crocheting. So I really think it's important for us to connect to the community and see what the community's needs are, and what and how a project can really be beneficial in those spaces. And oftentimes we see with social practitioners where they go in,
it becomes more about documenting the work and leaving. And so there has been a lot of harm and abuse. So really being able to think about the various facets of the work and whether we have consent to use or do the work in an ethical way. So I think the ethics of practice is really important. Savnit je izpostavila en zelo pomemben del vodenja takih vključujočih skupnosti, in sicer to, da moramo stalno preizpraševati svoje dobre namene, ker ni nujno naša ideja ali pa naš smisel, ni nujno tudi smisel skupine, za katero delamo. In mi imamo eno tako v bistvu izkušnjo, ki veliko pove točno o tem. Z Nino sva si zelo želeli, da bi bila prej tudi medkulturna skupnost, in sva si zamislili, da povabiva ženske s takim letakom, kjer sva napisali, da vabiva na kvačkanje in učenje slovenščine ob ustvarjanju. In seveda nobena ni prišla. In potem sva midvi malo se zamislili, pa malo tudi poizvedeli in malo raziskovali, kaj točno bi pa bile potrebe žensk priseljenk. In seveda v bistvu soočili smo se tudi s tem, da obstaja zelo nevidna skupina priseljenk, in to so ženske, ki so prišle v Slovenijo po združitvi z družino. Se pravi, da so njihovi možje tukaj dobili službo, one so se pa naknadno pridružile in niso prišle z delovnim dovoljenjem, ampak po tem mehanizmu združitve z družino, in so veliko težje zaposljive, sploh, ne vem, 3 leta nazaj je bilo to še veliko bolj občutno kot danes, kjer ko delovne sile že bolj primanjkuje, pa se tudi delodajalci malo potrudijo, da uredijo te birokratske stvari. In ja, sva si priznali, da rabijo priložnost za učenje jezika, in smo organizirali jezikovne tečaje, kjer se učijo v skupnosti, kjer imajo možnost se pogovarjati, ne da hodijo samo na te formalne tečaje in na formalne priprave na izpite iz jezika. In ja, zelo pomembno je, da odgovarjaš potrebam skupnosti, ne da slediš preveč zagrizeno svoji ideji. Z Nino so se tudi udeležili enega enoletnega izobraževanja, in sicer ta skupnost ima bazo v Združenih državah, imenuje se Off by for All. In tudi tam smo stalno, v bistvu nama je zelo pomagalo to, da imamo stalno pred očmi 3 perspektive, in sicer, da kot taka skupnost ponujamo programe, se pravi, da ženskam, ki pridejo v naše okolje, ponudimo prostor, kjer se počutijo sprejete, kjer se počutijo dobro in kjer lahko začnejo se na novo, oziroma kjer se začnejo v tem novem okolju postavljati. Da hkrati naše programe načrtujemo skupaj z njimi in da jim tudi dajemo možnost, da same kaj v programu odvodijo. Zato imamo tudi tak programski svet, kjer smo udeležene vse. In tudi pač delo na področju migracij je v velikem delu pomeni tudi ta pač čisto zagovorniško delo, in se tudi trudimo, da je zmeraj katera izmed jih prisotna na svetu za vključevanje, ki je pač posvetovalno telo župana na škofjeloški občini, tako da pač ne govorimo o njih brez njih. To nama zelo pomaga, da nekako se drživa en okvir. Rachel pa nam bo zdaj razložila, kako so pri njihovem projektu pridobivali material za preproge. We've done a lot of environmental work where we go down the river and just pick up clothes out of the river. I don't know why people throw clothes in the river, but they do. And some of this is I've been writing a lot about, how we get our heads around picking stuff up off the street or out of the river, because it's dirty, right? It's a taboo material, but it's still God-given stuff that has it's been grown out of the earth, and it's not leaving this planet. It's got to stay here. So, and in pandemic, it was quite a good time
to explore that because we were all wearing gloves and masks. So, you know, I would go around with my wheelbarrow and pick this stuff up, take it back, put it in the washing machine, and then after a 90-degree cycle, pull it out and find that it's new clothing. It's not being worn, you know, it's just people's whimsical mistakes. And within about a year, I'd say, after doing this, I built up a full colour palette. This is where, you know, and this is free material. After chopping, yellows and purples, more difficult. People don't wear yellow and purple, but a lot of blues through blacks, and a lot of dirty white t-shirts is another great polluter of this world. But they're great because you can dye them different colours, you know, if you're collecting the natural dyes. The old thermal underwear, yeah, the white t-shirt, school uniform, all through the dye pan. All of this work of pulling this material together is a thing that can really bind a community. Because say somebody is weaving and they really need a bit of pink, it's likely that somebody will suddenly find that right kind of pink on their way to the supermarket, pick it up, take it home, wash it, bring it into the workshop and go, I found you, your pink. So, you know, everybody is thinking what everybody else needs, and that this colour palette of discarded materials belongs to everybody pretty much. Likewise, the physical work of processing this stuff. Some people love the action of ripping. You know, we had a lady who was deaf for years, and on the first day that she got her hearing aid, she came into the group and was just ripping. She just loved the sound of ripping, you know, so she does that. Whereas I've recently had an injury on my shoulder and I can't rip. Joan can rip. Bi povabila zdaj najprej Barbaro, da se odzove na to, kar je povedala Rachel, na en delček tega sporočila. Ja, mene je je bilo tudi že prejšnjikrat dostikrat omenjeno to, da se v skupnostih dogaja ta skrb za drugega. In jaz sem psihologinja, zato malo bolj drugače razdelam to skrb, in sicer ta osnovna človeška eksistencialna potreba je v tem, da pripadamo in da smo povezani drug s drugimi. In takrat, ko doživimo, da drugi opazijo, kaj mi rabimo, da nas slišijo, da nas vidijo, da poznajo naše potrebe in da naše želje poznajo, končno tudi nek naš okus ali slog, ki ga imamo, in potem se na to odzovejo, dobimo ta občutek, da smo za te ljudi pomembni in da smo vredni njihove pozornosti in njihovega odziva. In tako da s tem, da drugega vidimo, slišimo in nekaj damo, nekaj priskrbimo, res damo drugemu ta občutek, nekdo skrbi zame. In še posebej v ženskih skupnostih je to zelo pomembno, zato ker ženske smo v glavnem tiste, ki to skrb dajemo drugim. Ampak ko smo deležne te skrbi strani drugih, dobimo pa res tisti občutek, tudi nekdo me je videl, nekdo je meni nekaj dal spontano, ne da bi se morala prositi. In jaz recimo tudi se doživljam kot članico mnogih tekstilnih skupnosti, manjših, večjih, ne morem reči, sodim, tako da tej skupnosti Zanke čez planke, ki je kot neka taka FB skupina, ampak eno jedro se pa tudi uživa, družimo, je zelo, nekako se vzpostavlja ta tradicija obdarovanja članic skupine. In vedno je to obdarovanje na podlagi tega, kar vemo, da bo tej ženski všeč, kar je v njenih barvah, kar je v njenem slogu, tako nekako vedno razmislimo, kaj je tisto, kar jo bo razveselilo in bo njej nekaj pomenilo. In to je ta. In spomnim se ene udeleženke, ki je bila tako, govorila pa ne, vsej meni ni treba, tako je bilo tuje to, da bi prosila za to, da bi tudi ona dobila odejico.
Potem, ko je dobila Odeja v svojih barvah, mislim, ona je bila presrečna. A ne? In si mislim, da je to res za nekatere res ena redkih priložnosti, da res prejmejo nekaj od drugih. In pa se ustvari ta povezanost in občutek skrbi pa opažanja drugega. Tako da tudi moji otroci, mislim, čutim, kako to, a ne, biti pozoren, upoštevati želje, koliko jim to pomeni, da naredim nekaj, kar je za njih, a ne, ker vem, da bo njim všeč. No. Tako da to bi rekla, ta skrb za drugega. Hvala. Še Martina ima eno zgodbico. Ja, jaz bi se pa navezala na ta pojem materiala, ta stik z materialom, pač pridobivanje materiala tudi, tukaj bi bil ta tudi ekološki vidik. Mi delamo v glavnem iz doniranih materialov, se pravi, jih na en način recikliramo, ker bi se sicer zelo verjetno zavrgli. Kot je prej gospa Slapšak povedala, nekdo je praznil podstreho od starih staršev in je našel zelo zanimive stvari, pridejo potem skupaj z načrti, nedokončani projekti, ker se potem odločimo, kaj bomo iz tega naredili. Potem te bombažni trakovi, ki jih gremo iskat v tovarno Implet, ki so tudi odpadni material in iz njih skušamo narediti, boste videli tamle na bazarju, delamo kvačkane košare iz tega, podstavke, predloge za stole. In pa prav pri teh trakovih je pa se je veliko zgodb zgodilo, ker te trakovi so v kupih, tako kot je Tjaša opisala, treba jih je razvozlati, naviti, izločiti pač nepravilne debeline in vse to. In ko smo v socialnem centru Rog s prosilkami za azil, ki so iz različnih držav, ne govorijo vse angleško, slovensko še manj, se je prvi stik neverbalni vzpostavil na ta način z razpletanjem teh trakov, ko se je ta kup, ta gmota tega materiala dala na sredino prostora in so potem 4-5 žensk pristopile in so začele to razpletati. In so bile zelo zanimive interakcije, ko recimo sta dve ugotovili, da navijata isti trak in je bil to vzpostavljanje tega prvega stika eno posebno povezovanje, se je tukaj vzpostavilo. Drugi pa moment je pa bil, ko smo bile povabljene januarja letos v Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Gospa, ki je tam kustosinja, je tudi bila prej prisotna v socialnem centru Rog, nas je poznala, je vedela, kaj delamo in se je spomnila prav tega razpletanja. Šlo je pa za to, da se je podirala razstava, kjer je makedonska avtorica s tekstilom, z eno inštalacijo upodobila umetnost pri delu. Torej, treba je bilo to razstavo pospraviti, to pa je pomenilo, da je bilo treba razplesti gmote pisanih niti različnih materialov, ki so bile po tleh, in je bilo to treba ne naplesti, ampak razplesti. Torej, en obraten proces, ki je spet, tudi tukaj so se podobne situacije vzpostavljale. No. To je bila ena zelo zanimiva delavnica, zelo posebna, mislim, da je bila vsem zelo všeč, pa tudi koristna je bila, no, ker je avtorica del svojega prihodka namenila prosilkam za azil in migrantkam. Hvala, Martina. Postopoma in šil z drugim že več kot 25 let, Katie Emk, ki smo jo prej spoznali, in Find Their Work spreminjata življenja ljudi v zaporih in tudi tistih, ki so pravkar zapustili zapor. Njihov edinstveni postopek izboljšuje samopodobo zapornikov, jim predaja odgovornost in krepi upanje.
V sodelovanju s svetovno znanimi oblikovalci in umetniki ustvarjajo unikatne izdelke v omejenih izdajah, s tem pomagajo zapornikom, da kazen odslužijo z delovnimi spretnostmi, zasluženim in prihranjenim denarjem in samozavestjo za ponovno vzpostavitev smiselnega, neodvisnega življenja brez kriminala. Kako rokodelske prakse dobrodejno vplivajo na ljudi, nam je na primeru zapornikov razložila Katie. Currently, crafting, I think, in the last 10, 20 years has become newly valued again. It's a very old wisdom for social and emotional development. And sewing has been shown to be one of the strongest antidepressants of any crafts. And the reason for that is that it takes such a long time and it's very focused and it takes enough but not too much concentration. It's challenging, but it's not impossible. And anyone can learn to do it. You don't have to be an original thinker or an original artist. You might be, but you don't have to be. And so lots of neuroscientists, there's a lot, as we know, of work in recent years on neurodiversity and neuroplasticity. And various people have written about sewing in this context and shown that it reduces cortisol in the body, reduces stress, and promotes mindfulness and calmness and well-being. And if you put this in the context of prison, it could be, in a sense, quite revolutionary, because prison is so depressing and so upsetting, and people are very confined. And sewing can be done in a small space. One prisoner said, if I can learn to sew in a cell, I can do anything. So one of our cushions, one cushion made by a prisoner to be sold by Find Cellwork on their behalves, could take 150 to 300 hours. And sewing, and for most of us in our ordinary lives, that's too much time. We don't have enough time to embroider, do we? No one has the time to embroider for 30 hours a week. Well, prisoners do, and it really helps them. So it's quite paradoxical. And the rhythmic, repetitive, focused action of stitching, and particularly the sort of focus and precision of it, takes a kind of concentration and drives out anxiety and worry and stress. And we've done actually quite a lot of study on what people think about when they sew. And our prisoners, overwhelmingly, they report thinking very positive thoughts while they're sewing, thoughts about their future, about their families, about bringing pleasure to the customer. And again, if you put this in the context of the really depressing aspect of prison, depressing and tragic side of what prison is like and how it's working at the moment in particular in this country, which is very, very badly, it's revolutionary. Suddenly well-being, hopefulness, joy, connection to another person. Ja. Kako je s tem antidepresivom? Barbara. Tako zdaj, skratka, bile so narejene raziskave, da ročno delo prav preko spodbuja izločanje hormonov, dopamin, serotonin, tako da te hormoni, ki izboljšujejo razpoloženje in počutje. Drugače pa poleg teh nekih čustvenih in socialnih benefits, ko bi rekla, prednosti ali pa doprinosa, ki ga prinaša ročno delo, pa pač ročno delo počne vse živo z našimi možgani. Medtem, ko mi sedimo in delamo s prsti v nekem ritmičnem gibanju in se osredotočamo, harmoniziramo, ko imamo neko ritmično gibanje, se tudi te neke kaotični procesi, ki so v naših možganih, ki so povezani s tesnobo, strahom, kaosom ali pa tudi neke nepovezane misli, se procesi v možganih potem ritmizirajo, uredijo, harmonizirajo, tako da pride do tega bolj večje umirjenosti, večje harmoničnosti tudi v našem počutju in v mislih. Potem te kognitivne sposobnosti, kognitivne funkcije so tudi močno vpletene, kot je fokus, spomin, mišljenje, s tem, ko računamo, beremo, načrtujemo, si predstavljamo. To je ena zelo
en kup enih zelo zapletenih in pomembnih možganskih funkcij se na ta način aktivira z ročnim delom. In zato pač ni samo koristno za zapornike, ampak za vse za vse različne populacije, od majhnih otrok, ki se šele učijo, ki še nimajo toliko razvite te koordinacije oko, roka, ki nimajo razvite pozornosti, pa potem preko ljudi, ki imajo resne motnje, se pravi anksioznost, depresija, pa vse do starejših, kjer se že začenjajo neki nastavki demence in lahko vse to delo miselno, čustveno, ročno, sprav cel sistem lahko nekako deluje kot preventiva proti tem upadom funkcij. Bi pa še rekla, da tudi na telesnem nivoju se zmanjša krvni tlak, dihanje se umiri, puls se umiri ob tem, ko si udeležen v neki ritmični dejavnosti. Pa še mogoče ta element ustvarjalnosti bi poudarila, ki namreč to, da je človek ustvarjalen, ga v resnici dela najbolj človeškega. To je tako zelo značilno za človeka. In ko imamo priložnost biti ustvarjalni, pomeni, da se nam zelo poveča to samozaupanje, pa občutek, da lahko rešujemo neke probleme. Tako da iz tle tudi izhaja neka samozavest, fleksibilnost, ki jo potem odnesemo v življenje iz teh ročnih del. Je pa tako, da kar zadeva depresijo, je pa tudi tako, da človek, ki je recimo v klinični depresiji ali pa anksioznosti, lahko z ročnim delom kljub neki motnji, ki lahko močno ovira njegovo funkcioniranje, hkrati blaži to motnjo, se pravi strah izgine, ko se ti skoncentriraš na neko predvidljivo ritmično dejavnost, na katero se osredotočaš, in hkrati nekdo, ki kot depresiven ne more kaj dosti postoriti, ne more narediti veliko stvari, ki bi jih bilo treba, še vedno lahko pretika tisto šivanko ali pa kvačko ali pa pletilke in nekaj ustvari, in to da res en občutek moči in doprinosa tudi. To, da lahko še nekaj narediš in še celo mogoče nekomu kaj daš od tega. Tako da to Svetlana, tudi vi govorite o povezavi možganov in ženskih rok? Ja, seveda se ne govorim jaz, ampak nevrologija, oziroma znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo. Šivanje oziroma vsakoročno delo ima efekt na telo, pravijo, ki je zelo podoben na eni strani glasbi in plesu, na drugi strani pa seveda sposobnosti, matematične sposobnosti in abstraktne mišljenje. Torej, jaz bom samo omenila en primer z popolnoma drugega konca, in to je, da v zadnje čase spremljam to, kako z ročnim delom pomagamo ljudem, ki so že dementni in ki so že globoko v Alzheimerjevi bolezni in tako naprej. In to so Američanke začele, in mislim, da so one res najbolj napredne v tem izkoriščenju ročnega dela za različne terapevtske pristope, izdelujejo predmete, tekstilne predmete, ki imajo veliko gumbov, veliko trakov veliko luknj za gumbe, pa trakove za različne možne povezave, pa recimo tisto, kar imenujem bonbon, ki ga lahko daš na eno ali pa na drugo stran, ali pa sam končno izdeluješ bonbon. In te pravzaprav obleke za dementne ljudi, na katerim nekaj delajo, vezujejo, nekaj se dogaja, zmeraj so nekatere akcije, ki menda, pravijo nevrologi, izzivajo spomin, kar je izjemno pomembno. Do sedaj nismo omenjali spomin, ampak spomin je tisto ključno, kar se pravzaprav odpre. Ja, seveda ne bom šla tako daleč, ampak poglejte Pinterest.
tiste, ki razumete angleščino. Tam je pa neverjetno teh različnih predmetov za starejše ljudi, kako jim pomagati, kako jih angažirati, kako s temi mikroakcijami oni pa očitno se nevroni povezujejo na nov način, posebej, če poslušajo glasbo. In imamo nek fenomen v ameriški psihološki praksi, ki je izjemno zanimiv, da se prenavljajo, reciklirajo, če se spomnite kasetofonov in tistih spravic, ki smo jih imeli, pa smo imeli neke slušalke, pa smo sami poslušali glasbo, pa kasete, pa vse to. Ne? To se zdaj vrnil v aktivo. Starejši ljudje, ki imajo demenco, poslušajo glasbo, ki menda izjemno dobro vpliva in obenem nekaj delajo z rokami, tisti, ki lahko. In pa nekaj se dogaja v tej skupni akciji možganov z glasbo in s premetavanjem različnih mehkih. Pravzaprav je vse neka mehna naloga in oni ne vedo, kaj je, ampak nekaj se dogaja. Tako da pri nekaterih so dobili izjemne rezultate. Torej, to je ena zgodba. Druga zgodba je seveda mitološka in jaz bi jo zelo rada povedala za konec. In to je, kako ženske pravzaprav pričajo z ročnim delom. In to je seveda klasična mit oprokne, ki jo je mož njene sestre posilil. In ji potem še odsekal jezik, da ne bi povedala nikomu, kaj se je zgodilo. In potem je Prokna izvezla svojo zgodbo. In vse je postalo jasno, kaj se je zgodilo in so vsi kaznovani in tako naprej. Torej, cela zgodba o tem, kako predstaviti svet, v katerem živiš in seveda ročno delo je eno od načinov. Ne? Torej, če povežemo vse to, psihoterapeutiko, kompjuterje, pisanje kot žensko aktivnost, ne? In ročno delo dobimo neverjetno polje delovanja. Ne? In to polje delovanja je nikoli ne pozabiti, tudi zelo pomembno za celo družbo. In ena od teh, če hočete, simbolnih aktivnosti bi bila, da v slovenskem parlamentu, zdaj ko imamo toliko žensk, dovolimo pletenje. Res, poslušaš neumnosti 8 ur, te ženske verjetno snorijo in med tem bi lahko nekaj pametnega. Seveda, naj se spomnim, v nemškem parlamentu so zeleni imeli ta predlog. Nažalost ni šlo. Potem so nemški zeleni v Evropskem parlamentu dali ta predlog, pa ni šlo. Zakaj pa ne bi v slovenskem parlamentu, pač smo avangarda, zakaj pa ne bi bil avangarda, zakaj pa ne bi uvedli to? Ne? Jaz mislim, da bi to ne samo, da bi pripeljalo, če hočete, da bi ženskam pomagalo, da preživijo. Ne? Tudi moški, nekateri moškim, sigurno sem, da bi nekateri to začeli kot svojo aktivnost, ampak na drugi strani bi res pripeljalo do te atmosfere, če hočete, prijaznosti, sprejemanja drugega, miru, neke druge atmosfere. Tako da morda ne bi bilo slabo, če bi nekako malce delali na tem, da jim damo to idejo počasi, zdaj, ko so v večini, naj glasujejo nekaj pametnega. Hvala, Svetlana. Za zaključek pa prisluhnimo samo še Lisi, ki poudari pomen skupnosti. People who work in textiles are probably the most friendly and helpful and open people that I've ever met. It's almost like, oh, you're interested in textiles, me too. Let's talk about it, and let's share technique, and let's share ideas, and oh, let's do these projects together. It's just been amazing, and one of the things that research is showing is that the social brain and the artistic brain are connected, and they use the same pathways. So if you think about art and community and making art and community in so many cultures, that is how healing happens. And I kind of feel like the world needs a lot of healing right now. So as many connections that we can make artistically and socially, and art is kind of that entryway into the community and the social aspect of it, I think the better for our individual communities as well as
countries and ultimately the world. So, yeah. Še vedno torej v pričakovanju tega našega sveta, da se zave, kako pomembne stvari se dogajajo na njem, se vam najlepše zahvaljujem za današnjo izmenjavo mnenj. Svetlana Slapšak, Barbara Drinovec-Pribakovič, Tjaša Bovcon, Anka Pintar, Martina Kališek in Hasnija Dugonič ter Rachel Matthews, Lisa Garlock, Savnit Talwar, Katie Emk, kuratorka programa, Jasmina Ferček, Zala Orov sem bila z vami oziroma smo bile z vami. Današnja okrogla miza je podprta s sredstvi programa Active Citizen Fund v Sloveniji. Tudi njim se zahvaljujem za podporo. Hvala vam v živo, hvala vsem, ki to poslušate. Jasmina, še zadnja beseda? Nimam zadnje besede v bistvu. A sva se zmenili, da pripravim? Zdaj sem me spravila v zadrego. Hvala in nasvidenje. Nasvidenje to je. Ja, hvala, ampak tako nasnidenje, no. Upam, da se še tako, v bistvu se še šli pogovori in se še ob razstavi, na katero vabim Tjaša, se še vidimo. Hkrati vabim na krasen kotiček, ki je prinesel veliko topline in barv v naš prostor, tukaj od zadaj, ki ga pripravlja Martina in ki ste ga pripravili Martina in Darja, pač na kup, da si odnesete, mogoče komu kaj podarite in s tem prispevate priseljenkam in begunkam, vaše skupnosti, tako da se vam najlepše zahvaljujem za vso pozornost. S timom pojma, koliko časa je to trajalo. Ravno prav. Ravno prav. Tako da hvala vsem, hvala vam.